Ibihe byiza nshuti bakunzi mukomeje gukurikirana ibiganiro by'Ishakiro TV. M23 hari amakuru ari kuvuga ko iri mu nzira cyangwa se abasirikare benshi bari kwerekera Uvira. Ubu none hatuvugana nyuma yo kuzenguruka Uvira, nyuma yo kuba abarundi bamwe baratangiye kujya bahunga batoroka bajya mu gihugu cy'iwabo, nyuma yo kuba Wazalendo yarakomeje gushotora no kwiyenza kuri M23, nyuma yo kurasana gutandukanye kwagiye kubaho mu nkengero za Uvira. Hari amakuru ari kuvuga ko M23 ari kwerekera Uvira. Ibi tubibona ku muturage wakameye ari hejuru mu nzu ye, arimo avuga ati M23 baraje dore ngabo, ndetse amashusho bigaragara ko uwayafashe yari ari hejuru mu nyubako, ishobora kuba iri hejuru y'umusozi cyangwa se muri etage, asobanura uburyo M23 iri gutambuka. Kandi ni amashusho ubona abasirikare benshi bari mu muhanda basa naho berekera Uvira. Ni amashusho bivuga ko ashobora kuba yarafatiwe ahitwa Mwenga, ari umujyi cyangwa se hari inzira igana Uvira. Byinshi turi kugenda tugarukaho. Iyi ni Ishakiro TV, naho ngewe nitwa Black. Dusabwa nta kindi, reba gato munsi ikiganiro, making sure ko wakoze subscribe, turushaho kugenda tubana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iyo wakoze subscribe bigusunikira kubona ibiganiro byacu mu buryo bworoshye kandi ku gihe cya vuba. Yes, reka twinjirane mu mujyi wa Uvira tutatinze muri byinshi. Uyu mujyi wa Uvira hari video yafashwe n'umuturage, bigaragara ko ashobora kuba yari hejuru y'umuhanda, ashobora kuba ari muri etage cyangwa se ku musozi hejuru, harimo kamera, ingabo nyinshi zigenda zisatira Uvira. Ibi byabaye ku munsi w'ejo. Arimo avuga ati Uvira ishobora kuba itewe cyangwa se ingabo za M23 zigiye kwinjira. Ibi bibaye nyuma yo kuba M23 yarazengurutse umujyi wa Uvira. Ubundi M23 ntabwo yagombaga kwinjira Uvira itaramara kuhazenguruka, kubera ko n'ubundi bari kuhinjira bataramara kuhazenguruka. Noneho ugasanga FARDC, Wazalendo n'abarundi nibo bazengurutse M23. Ugasanga rero yari kuba imeze nk'iyitaye mu gatego. Ikintu yagombaga gukora ari nacyo yakoze, no kubanza kuzenguruka inkengero zose za Uvira, ikabona kuwinjira idafite impungenge z'abaturuka inyuma ya Uvira bataka M23. Rimwe na rimwe bakaba bagirira nabi abaturage ba Uvira. Ibi ni bimwe mu bikomeza kuvugwa n'abasenguzi. Noneho umujyi wa Uvira bari kuvuga ko ari utahiwe nyuma yo gufatwa kwa centre nyinshi zo muri Sud Kivu. M23 yamaze kwihuza n'ingabo za Twirwaneho, zimwe zerutse gupfusha umuyobozi witwa Makanika. Izi ngabo rero ziyunze na M23 ubwo yageraga uce bya Minembwe, ubwo yageraga imurenge, ubwo yageraga muri bira bice bya Sud Kivu. Izi ngabo zahise ziyunga na M23 kuko icyo barwanira ari kimwe. Ndavuga ingabo zitwa Murenge Defense Force Twirwaneho. Ibi birangiye ku bijyanye na Uvira, amaso menshi y'ibitangazamakuru n'abantu benshi bakurikirana iby'imirwano bahise bahanga amaso kuri Uvira. M23 ntabwo yahise yinjiramo nkuko nabigarutseho, ahubwo yarabanje izenguruka umujyi wa Uvira. Maze kuwuzenguruka yita kuri ubu ngubu hari umuturage wafashe ishusho yerekana M23. Sinzi niba yari muri etage cyangwa yari hejuru y'umusozi, kuko amashusho kuba yarebye agaragara wakameye asa naho ari hejuru, yerekana M23 ko ziri kugenda zerekeza umujyi wa Uvira. Avuga ati Uvira niyitahiwe, M23 zirayisatiriye, M23 bagiye kwinjira Uvira. Ibi biri kuba mu gihe mbere gato abarundi bamwe batorotse bakinjira mu gihugu cy'iwabo basa naho bari gutoroka urugamba, ndetse bakivangamo n'abazalendo n'aba FDLR, bagatoroka Uvira cyangwa se bakasa n'abayitererana bigira mu gihugu cy'u Burundi. Ariko nanone
sinareka kuvuga ku basesenguzi benshi bari kuvuga ko Uvira ishobora kuba itagiye gufatwa, hakaba n'abandi bavuga ko igiye gufatwa ahubwo bidatinze. Reka mbere ku bavuga ko Uvira itagiye gufatwa, bashingira ko muri iyi minsi ibiganiro birimbanije Uvira idashobora gufatwa, kubera ko nka Kayikwamba ashobora kwitwaza, cyangwa se bamwe mu bahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biganiro bashobora kwitwaza ko Uvira yaba yafashwe, bakabigira urwitwazo rwo kunaniza no kurangiza no kwanga kurangiza intambara, bakavuga ko ishobora gufatwa kikitwa icyaha ko M23 yabifashe agace kandi bari mu gihe cyo gushaka amahoro. Aba ni abavuga ko Uvira itashobora gufatwa muri iyi minsi y'ibiganiro. Hakaba n'abandi basesenguzi rero bari kuvuga ko ahubwo igiye gufatwa bidatinze. Abo bashingira ko abavuga ko igiye gufatwa bidatinze bashingira ko Uvira iramutse ifashwe byakongera igitutu kuri leta, ikabona ko ikomeje gutsindwa, abari yo mu biganiro bagacika intege ku meza y'ibiganiro, bakemera ibyo basabwa byose. Kuri M23 abavuga ko igiye gufatwa babibona nk'iturufu. Ikindi cya kabiri, itotezwa ry'abaturage ba Uvira naryo riri mu byasunikira M23 gufata umujyi wa Uvira. Ikindi bari kuvuga ati dushobora kurangara gatoya FARDC cyangwa se Wazalendo n'abarundi bari hano bakabona umusada uturutse i Bujumbura. Ikiza turamutse dufashe Uvira byagabanya aho umusada waturuka, cyane ko ibibuga by'indege bitwegereye twabifashe. Bakavuga bati gufata Uvira byagabanya umusada ushobora guhabwa umwanzi akaba yaza kudutesha umutwe muri Sud Kivu. Ibi ni bimwe mu bikomeza kuvugwa n'abavuga ko Uvira yaba igiye gufatwa bidatinze, bakanashingira ku mashusho agaragara M23 ziri mu muhanda. Ibyo byagaragaye ku munsi w'ejo, bigaragajwe n'umuturage, ariko nanone umuhanda ngo werekera Uvira. Ibi nabyo tugiye kubihanga amaso. Abakoze subscribe azabasha kumenya ese izi ngabo zerekeye Uvira n'iki cyakurikiyeho, operasiyo yagenze iti, zari zigiye kugaba igitero cyangwa ni deployment ya gisirikare, kumwe bagenda basimburanya abasirikare babohereza muri access zigiye zitandukanye. Ibyo byose turabigarukaho mu kiganiro turi bukore ubutaha. Wowe icyo usabwa kugira ngo uze kuba wagikurikirana kandi ni ukureba munsi y'ikiganiro iki ngiki uri kureba, ukareba niba warakoze subscribe, wasanga utarayikora ukayikandaho, kugira ngo tuze kubana mu kiganiro kindi twibaze cyangwa se turebere hamwe izi ngabo zerekeye Uvira n'iki cyakurikiyeho, ni deployment cyangwa zatatse Uvira, nk'uko benshi bari kugenda babivuga ko M23 yabiri kwataka Uvira. Ibi rero nibyo dukomeza kugenda tuganiraho, tukarebera hamwe akantu ku kandi, nk'uko tuba tuhababereye gatanu kuri kagenzi kako. Iyi rero ni Ishakiro TV, naho njyewe nitwa Baraka, aho turushaho kugenda dukurikirana urugamba. Twari twibanza kuri Sud Kivu, ariko mu kiganiro kindi dushobora no kureba muri Kivu y'Amajyaruguru ku bijyanye na politike. Mugira amahoro y'Imana.